Pentecostal Network PenNet program Chhimtuipui lalpai swaming in Chibai ule tungkar chunga UPC North East India Kohhran RAWNGBAWLNA CHANCHIN THAR khiri ni Lawngtial u Khovel ramdanga UPC Kohhran RAWNGBAWLNA report in bulletinila Australia ram khoboi UPC Kohhran duom Pentecostals of Sydney Kohhran October ni swam pakhat pathian ni khan mithar swam pani in swanga idamna baptisma anchang October ni swam pakhat pathian ni khan Indola Zambia mithar pakwa in swanga idamna baptisma anchang UPC Life Tabernacle po Zambia UPC General Superintendent Reverend Mogam Manza kuta October ni swam pakhat khan mithar pathumin swanga idamna baptisma anchang bok October ni swam pakhat pathian ni chutnu khan Japan rama Matsusaka Kohhran turin member THAR swam pakhat Kohhran senglu anni a hemizan ve khian mithar pani in swanga idamna baptisma anchang THAR bok Bolivia rama October ni swam pani thotan ni khan mithar pani in swanga idamna baptisma anchang THAR vele October ni li pathian ni khan Madagascar UPC pastor somthum pariat Rorel de chuan an Bible school a kumhni zet classroom chunga pathian thu zirna le rongbol tura imbuat saina an nei hu in October ni li pathian ni khan rongbol tura tir chua anita manilo ka member THAR senglu enge mozat po in October ni ruk thole ni khan pathian thu an zirna course new converts class zovin certificate hlanna program an lo buat sai to nge ani Madagascar hi UPC-NEI rambung chena Africa region omin kumsang khazakwa somsari February 30 te mi sompali in Kohhran dinin bul antana kumin February ni pathian ni khan an kumsom nga tlinlom na hun an bwa saya kumsom nga an hantlin no chuan Kohhran member nuai ni chuang fe anom to a UPCI Global Missions NEI member tamlama palena din hun haumekin Kohhran thangduang tak an ni mekani Madagascar rama UPC Kohhran Enkol Bible School pathuma hian kumin sesiona zirlai za somsari pakhat anom mekani October ni sompanga atang ni sompasari chung hian khovel huapa UPC Kohhran Missions RAWNGBAWLNA sutu poimo Global Missions chuan Global Connections Weekend program abot saya thupuyata multiply ti mangin atumber chu multiply God's Kingdom multiply your life ti ani he program hi online Zoom kalpuyani a Chhimtu an thanem biomai Global Connection hi Global Missions program duan poimo tak pakhat jinga mi ni in Global Missions Conference ani deuber chanchin thashil na tuye piangte in to khomna tura duan ani a chanchin thashong RAWNGBAWLNA konga in fui phurna le in ti chakna tura tan items shang thusoi seminar report fagna hlamangte a program buat sain kumni dana nei thin ani Speaker te UPCI General Superintendent Reverend David K. Bernard, Global Missions Director Reverend Bruce Howell, Global Missions NEI Associates in Missions Director of Education Jim Poitras, Apostolic Youth Corps Director Sister Sinetha Clayton, South Africa Missionary Pastor Nick Sisko, Access Challenge Nation Missionary. Tungkar chau October ni swam panhi ni swam pathum le ni swam paruk ni dekhan General Sunday School Board John General Headquarters Office a kumthar ta na puitling Sunday School thu zirtur edit na anthoka kumthar sang ni swam ni pakhat hian Lawngtial fiana Reverend R Lerin sanga ziak zirtur buat sai mekane Arunachal Missions Field chung pongte local Biak inchu September ni swam ni pasari pathian ni khan Reverend thang chuanga Field Director chuan pathian hena hlanin ahonga Biak in Chhimtuipui District Missions Department chuan cheng noi khat sing thum sang khat jali som thum sengin an sak ani October ni som panga ninga ni khan UPC North East India General Conference voisom nga panina Lunglei District Farm Veng UPC Biak in a neitur COVID-19 chulenga wanga Emergency Executive Board October ni ruk sang ni som ni anein athul tak chungchanga General Superintendent Rorel Lamal Soma Sailole Lunglei District Hruaitu te Farm Veng Kohhran Hruaitu ten Inkhawm hona annei Organizing Hruaitu ten Henry Inkhawm puidol tura anin bua saina chanchin ngai thak ani a khawm pui thul ani chu apoi an ti thu suin chipui lenga wanga thul angai ta ero chu thinlung taka an siat thiam thu an soi ani District Hruaitu te atangin an hmalak dan ngai thak ani boka Lunglei District emo Farm Veng Kohhran emo po in hun lo lakal le tura po Inkhawm puilian dol hi anin huam thu an soi ani General Superintendent po in thu soin Lunglei District Hruaitu te le Farm Veng Kohhran Hruaitu te chunga lom thu a soi ani District Shang RAWNGBAWLNA chanchin ngai thak chunjomila Aizawl East District RAWNGBAWLNA
October ni riat ni nga ni khan Aizawl East District LED Conference voisom ni pasari na Rorel Inkhawm chu tuang takan nei ani Mualpui ten Mualpui kaushana lo thlengin unaw nu zayon parmoi Bible Women President District LED chuan kai shwaya Reverend Biak sang zwala District Superintendent chuan palaikal khomten hena fuina thusoin Rorel tur hlan na ane ngalani Reverend Bial nem tuanga District Treasurer kai shwain member Rorel sunna nei ani buka LED member Rorel mi som nga pali he huna hian sun anni Aizawl East District LED Conference hi Rwangman na ang chuan October ni kwa atangani som pakhat chungin Mualpui biala hian revival Inkhawm nei tura ti ni in COVID-19 chuleng mek awangin revival Inkhawm hi nei lovin Rorel Inkhawm chu October ni riat ni nga ni hian nei anita ani District LED Conference Rorel Inkhawm a hian chuleng awanga Mizoram sarkarin in kai shwaina asiam shangshangte zomin Rorel palai po kumdang ang lavin bial tin atangin mi pathum zel ratan dia he Rorel Inkhawm a hian bel du pastor de baka general LED Hruaitu te point antel pui bok ani District LED Conference Rorel a hian bial atangle official atangin agenda lut engemozat omin anthu pas langsar zwalte kumsang ni somni pani District LED Conference chu zongmun bial a nga ani a kumsang ni somni pakhata chuan district Chhimtuipui abitin Lord Van Life High biala conference nei ani ang District LED Conference thlengtu tanpuina chu chengnoi khata tipungin pandal zar emozar lo poni se chengnoi thumni to se ti ani kumchang ni somni LED dei tholom district in achan chu district chunga kaushan har sajwal biak in saktan puina manni se ti ani kumchang ni somni pakhat LED dei ipatanga sumhu chu general missions pola dani se ti ani LED kumpuan chung komai cham halak zelnan kumkhata pathiani voi khathi chung komai cham pola da aveni se ti chu thati ni in district Chhimtuipui a chung komai cham polin pathiani voi khat chung komai cham sunday siam sakturangen ni se anti district LED hian coronavirus shrileng dauna atan sarkara tanpuina arem chan anga pek beni se ti chu thati ni in pekza turle tuldang chu district board ko ta da ani District LED malang na in fanay tam tura inzitir tharle ni se bial tinin mani biala cheu thanhem ngai taka bo zui ni se ti ani HIV der zel turlaka kan himtlan nan District LED malang na in nasataka inzitir ni se guideline po Hruaitu ten lo ro manin atul ni chuan general thlenga malang ni se ti chu thati ani Rorel zo ani hnuwa budget petlak masa ten hena hetiang hian loman sem ani Sangni sompokwa budget petlak masate pakhatna East Hunthar Bial panhina Mualpui le champhai Bethel Bial pathumna Zemabok Bial Sangni somni budget petlak masate pakhatna East Hunthar Bial Zemabok Bial Mualpui Bial le Kholian Bial panhina Chhimtuipui Bial ni in pathumna Sakordai Bial te anni Secretary report atanga alandanin tundin huna Aizawl East District a hian bial somtum phakat ommekin LED member hi sanga chuanga nommeka LED member zukle hmuam ngei mi sang kha zathum chuang omin chung ko mai cham ni tin nei thei chung ko zariat chuanga nommeka achanga nei thei chung ko sang thum za sari chuang omin chung ko mai cham nei ngai lo zathum somriat chuang anombok LED hi khoza somnga pasaria dingin tual chung za chuang in LED Inkhawm an nei theya nei thelo tual chung somnga chuang anom mek bokane Aizawl East District LED ti hian an phak ang tokin halak na chaktakina kalpuya kumsang ni som pakwa khan LED dei tholo matangin kaushan palin hena biak in saktan puina pek anni a ken survey mi som ni pakwa ten hena tan puina pe bokin kumsang ni som pakwa khan home missionary thali chung an roi baka general missions field ta an luang chuak bok ani Aizawl East District Missions Department Waya Rorel na sang District Conference voi somni pasari na Rorel Inkhawm chu karle October ni somni pathum zirtom ni hian nei ani dona District Missions Conference Rorel hi bazar bialten District Headquarters kaushina anlo thleng don ani kumina hian roman na angchuan October ni somni pathum atang ni somni panga chung hian East Hunthar Bial District Missions Conference nei tura roman ani a shileng meka wangin revival Inkhawm hunman a thei tak lo wangin Rorel Inkhawm chau nei tura roman ni in Rorel palai po bial du pastor baka bial shang mi pathum chi ani seti in Missions Executive Board tuan roman na alo siam to ani October ni kwazir top ni khan District Committee Room a District LED Board tuang takanei ani a he hun hi unaw nu zayon parmoi Bible Women
District LED President chuan kai hruain Reverend Biak Sangzawla District Superintendent chuan fuina thua soya Rorel turte pathian hena hlanna hun amang hal ani District LED Board a hian thupui mo takta ngai tu ani in an thu pas langsar zualte District LED Conference in LED Day tholom District in Achan Kaushan Harsa Zwal Biak in Saktanpui man ni se alauti chu bo zuin Biak in Saktanpui turte chu Executive Board in ngai tu mai ni se ti ani District LED Conference in Chileng me coronavirus zauna atan sarkar atanpui na pek veni se alauti chu bo zuin cheng singa pek thati ani a Chief Minister's Relief Fund a pek ni se ti ani hengba ka hian di board hian kumsang ni somni pakhat budget atan cheng noi somni singa sanga chu ko shampui pompui turin siam that ngai te siam that ani nuwa apom bok ani District LED Board a hian District ko shampui Hruaitu te telkimin biala tangpu in Rorel palai ankal thahle ani District Hruaitu te program Reverend Biak Sangzawla District Superintendent chuan tholendi khan le langin thingsul thia bial Mualmam Kaushan Biak in bul Ruasura wanga leimin chu ahmuna kalina emfia Reverend Biak Sangzawla hian zirtom ni khan ASC homa tanpuina hlani na kala inri khan Aizawl thengle ani October ni som inri khan Mualpui Bial Missions Department chuan Salem Kaushan Biak ina Bial Missions Pola Rorel Inkhawm annei Rorel Inkhawm hi Bial Missions Director Evangelist H Christiana chuan ka hruaya Bial Secretary Upa R Mal Somdong le Treasurer Unawnu PC Larin twangi te hne tonga report ngai thakani a General Missions Director Reverend R Lalhoyan Telpuin General Missions Field Report apebok Conference hian General Missions Department waya missionaries som ni sianti a kumsang ni som ni pakhat chungin hunram changma sabara work camp nei ni se ti an passbook kumsang ni som ni pakhat hian October ni thuma Bial Missions Conference nei le turarwa manin Mualpui Kaushanin an thengang October ni som pathum thole ni khan Mualpui Bial Missions Department OB te chuan General Missions Director Reverend R Lalhoyan hena missionaries som chomna tura an pass hi an pengalani General Missions Department Hruaitu tele General Missions Department Hruaitu tele thoktu te an lom hle ani Lawngtial West District RAWNGBAWLNA CHANCHIN October ni som pakhat pathiani khan Lawngtial West District LED le PYD chuan Lawngtial cha Mari Local Church a Joint Conference nein Rorel Inkhawm an bosaya an Department Polin Rorel Inkhawm shan beve an nei zuibok Joint Conference Rorel tlangpuite kumsang ni som hi pakhat LED le PYD Joint Conference mun le hunatan March kar khatna ni se ahmunatan Lawngtlai Nor Bial Ruat ani Conference thank to tanpuina atan PYD in cheng sing hi le LED in cheng sing hi awai in cheng sing li ruwa man ani Joint Revival Crusade nei ni se thil tul dangte chu Joint Board kuta da ani PYD Rorel thu chuak langsar zwalte District PYD missionary roi mek hi roi chunzom ni se District PYD Huapa Leadership Training Board sai ni se training huntur le resource person tur chu District Board kuta da ani Thupui nei sermon inji asiak nei ni se sermon thupui le tulangte chu District Board da ani District chunga PYD member te talent high chwana konga malak ni se kumsom chung cholawa PYD Hruaitu te choimoina nei ni se ti te ani LED Rorel thu chuak langsar zwalte Home Missionary roi lai chu roi chunjom le ni se atul dang chu District Board kuta da ani COVID-19 awanga harsana tokte hi tanpui ni se atanpui dan tur chu District ko shanpui ma an lagna thlop tatin an malagna anga kalni se kumsang ni somni pakhat kumpona tan chung ko mai cham nei war kuma pon ni se General lamin mai cham kalpui dan an siam zuzu ye kalni mai se local tin Hruaitu ten ma ni local a cheu malag ni se ti ani heng thupui manghian seminar board sai ni se pakhatna thiang himna panhina chung ko nu mo phurna pathumna taimangna tule poimo chu District Board kuta da ani District LED Hruaitu te hian beltin to chwani se ti te tuithang lama LED ten crusade nei ngei ni se tule fate pola chung hei tung traina nei chu thati tlana ni a November sang ni som ni tha atanga nei chat ni se kumsom chung cholawa thokte chormoina nei ve ni se pek turbi katam President Secretary Treasurer District Hruaitu te Bial le local Hruaitu te tan chonghei tongtrai nei thin ni se thatober choli tlai tin hian chonghei tongtrai nei ni se ti ani Chhimtuipui District RAWNGBAWLNA CHANCHIN THAR ngai thavele ila
October ni som pali ni lai ni khan ni otlang 3 kem som lokala chung ko khat member som ko shena senglu ani a member thar senglu Inkhawm toiba sa imbel to pastor vilal himpuina ka shwaya senglu na le thu cha pwana district missions director Reverend Dr. C.C. Mochwana mang ani kilometer som ko shen hi sia hale ni otlang inkara ani October ni som pakhat pathian ni khan ni otlang lokala po chung ko khat member pathum chu Reverend W.L. Thangshwe district secretary ni swamping ko shena senglut bok Tungkar Chaukham Pastor M.H. Robin Lalthan Moy Tuipang Bial tu chuan Bial chung fangin October ni som atangani som pakhat chung khan Tuipang ela RAWNGBAWLNA aneya nauhlan RAWNGBAWLNA nein naute pahni iswa hena ahlana October ni som pakhat pathian ni khan Tuipang el local Hruaitu te infui tharna hun Hunthar Bial bok October ni sari atangani som chunga Chhimtuipui district Hruaitu the Bial Fund report October ni sari ni laini khan KM som local antoa zanlama VLTF te phalle in Biak ina Inkhawm na nein district superintendent Reverend Joseph L Thauthang thena tungin pathian thu changai thak ani Inkhawm bana Inkhawm hona hun limom takman le ani a dar som pakhat vel thleng hun man ni in kaushan ten an hlokpui hle ani atuka district Hruaitu te pawla chahlui an bwa sai chu upa RAWNGBAWL tu le department Hruaitu te nen hlim taka kil hawani a October ni som pakhat pathian ni a member thar chung ko khat member som i swamhin kaushana Reverend Dr. C.C. Mo district missions director chuan kaushana aseng lut le ade October ni riat ni ngani khan kilometer som atungin ainak anpana zanlama upa RAWNGBAWL tu LED le PYD tenen Inkhawm hauna nein atuk October ni kwa ainak kaushan ten district Hruaitu te pawlin voktalin kaushan ten hlim takin chuhlui an kil haw ani October ni kwa zirtop ni aina katungin siata anpana siata Bethlehem kaushan ten keltalin chuhlui an kilpuya zanama siata 1 local Biak ina siata 1 local le Bethlehem local tenen Inkhawm na nei ania atuk zinga siata 1 kaushan ten voktalin district Hruaitu te pawlin chuhlui an bwat sai bok October ni som inrin ni siata atungin ni otlang anpana zana pastor quarters a Inkhawm na nein hunlim om tak man ani Pathiani zin chu Inkhawm Biak ina tungtra Inkhawm nein Reverend W.L. Thangshwe district secretary in chung ko khat member pathum i swamingin kaushana asengluta chonhulama quarters a Inkhawm na nein Reverend Kholi Hlicha in fuina thu soin hunlim om tak man ani Pathiani tailama ni otlang kaushan in district Hruaitu te pawla keltalin chahlui an kilpui Churachampur district RAWNGBAWLNA CHANCHIN October ni som pakhat atangani som panhi chung khan senvon khwa bu thar lom na program pastor ngamkholal chuan manpuya ha program a hian mi panga in iswam hingin baptisma anchanga naw sen pakhat iswa hena hlan ani bok October ni som pakhat pathiani khan district LID chuan an conference Rorel bo zuin khengjong kaushan Biak ina thupui panhi thangchuakin seminar an bwa seya LID mo phurna kaushana chung kwa le khotlanga ti thupui mangin unaw nu lal sang liani resource person atan an roya account maintenance ti thupui mangin upa VL moya resource person atan an roi boka tlaya chuhlui an kil haw ngal ani October ni som pathum thole ni khan district evangelist soiting gole kimcha bible woman te RAWNGBAWLNA atungin sangai kot khwa member thar pakhatin i swamingin swangai damna baptisma achanga kaushana senglu ngal ani Churachampur district Hruaitu the program October ni som pariat pathiani mang hian district superintendent Reverend Paul Sele district secretary Reverend Lalzom te chuan vengnuam local singat to in RAWNGBAWLNA aneya pastor Bilazam lo district treasurer in Hebron local RAWNGBAWLNA anei bok North Mizoram district RAWNGBAWLNA Chanchin North Mizoram district superintendent Reverend Laltuang chuan October ni riat ninga ni jing khan West Phailing Bial pastor quarters Saktura Rahman Nakalmeka district atanga ti turtul te ti in Langin West Phailing atoa hemini vekhian dam takin Aizawl athengle ani district puipa pathum superintendent secretary le treasurer de chuan October ni kwa zirtop ni ane district LID conference avoi somnga panhi na Rorel Inkhawm an manpuya district superintendent in thutoi soipa in conference ahonga district secretary Reverend Siarpuyan kumsang he som paku chunga district LID member Rorel te chunna hun ahmangbok North Mizoram district missions department de chuan October ni som pangani nga ani choma dar som pakhat khan district missions conference avoi som le na Rorel October ni som he pathum zirtom ni nei tura agenda thilfim na nein resolution committee an nei
meeting hi District Missions Director Reverend Silal Thantuang na kai shwaya committee member a hian District Missions Department OB Pathumba ka District Superintendent Antela Kumin Resolution Committee a hian Chhimtuipui dani na phalsak angin District Missions Director in Ruat Headquarters Bial Missions Director le Rorel Bial Missions Director te Antel Bok North Mizoram District Ladies Auxiliary Department LED te chuan zirtop nikalta October ni Kohhran District LED Conference avoi somnga panhena conference report le Rorel Inkhawm an mang Conference Rorel Inkhawm hi District Headquarters Biak in tui khwa tlanga nein District LED President Unawnu Kelen Machwani Bible Women in a kai shwaya North Mizoram District Superintendent Reverend Laltuang an conference hongin pathian hena tongtrain Rorel turte ahlana ni Reverend Laltuang a hian thu soin Khovelin hun khir tak tungin Bible shilok ta angzelin khovel ti mang ang khopin shipui alega chuti chungpo a Mizoram mipui te pathian in min hum chungchanga lom thu suin North Mizoram District LED te nge pu in Shilengka ra Rorel Inkhawm dom tak kan nei the hi pathian na tho ro pui ni ati kumkalta sang hi som pok chungin LED member dom tak tak member somli pakwa chatwan rampan omin hengmi ui tak tak te hi District Secretary Reverend Charpuyan sun na hun mangbok Conference Rorel poimo langsar zwalte kumsang ni somni pakhata District Chhimtuipui rolling conference Rorel nei ani anga headquarters biala nei ani ang kumsang ni somni pahnia bilkhir biala conference nein kumsang ni somni pathuma konpui biala conference an nei thungang rilo ngai te tan camping center din ni seti chu past ani bok North Mizoram District chu a hian bial somthumomin khoza somruk pahnia LED adinga District puma LED member sanga zahni somni pali anom mek boka LED member zinga rongbol tu Bible Women somni paruk North Mizoram District B ka anom bok ani North Mizoram District LED te hian rongbol na konga thilti shang nein hetiang hian an luang chhuak ani atul na hmuna Biak in Chhimtuipui tirkauram tlan roi orphanage home Chhimtuipui na District apek kaushan ramlei na tura Chhimtuipui na sum District apek General le Homa Missionary Chomte ASC Home Sponsor te General Office Building Fund Pek te CBC Librarian Sponsor Dimapur Missions Field a Biak in Hunlei Sakbaka Pastor Quarters Tuizem le Pipeline Siamsak Dimapur Field Chunga Kaushan Pathum Chhimtuipui na Pek District Noya Bible Zirna Pentecostal School of Ministry Puina Baka Rangvamual Field Manigong School of Mantur Generate Sakbok kumsang ni som pok chungin district pham chunga LED member som sari panga in Holy Bible and Church waka bufai cham zinga Unawnu F Rorel Bible Women din thar chu a cham member ni in no sing khat sanga za somnga a cham chwaka district chunga bufai cham atunga sum hu hi chengnoi som ni pakwa sing khat sang ni zali somruk pathum athingani North Mizoram District chunga chung ko sanga zathum somsari pakwa omin chung ko mai cham ni tin chung ko zali somsari panga in an nei thea hunkar la ka mai cham nei the chung ko sang ni zakwa somkwa paknga anom bok North Mizoram District LED te hian kumin report hun chungin sum chengnoi somthum pakhat singrup zasari somli pariat an thok chuaka chengnoi somni pakwa singsari sangli zathum somthum pathum rongbolnan an mang chuak bokani North Mizoram District Lawngtial te chuan October ni som pasari Indrini Khan Bial Missions Conference asai khamakomna an mang Bial Missions Conference nei hun pa ngai October ni atanga ni li chu shipui leng kai hnoi thila tlangnuam venga lockdown puan ani a heiwang hian Bial Conference meeting hi an thul ani Tlangnuam Bial Missions Department Conference Rorel hi District OB ten an Mualpui bok North Mizoram District Missions Department te chuan karle zirtom ni lo om tur October ni somni pathum hian District Conference Rorel voi somnga na North Mizoram District Headquarters Bial Headquarters Kaushan Biakina an nei don District Missions Conference Rorel voi somthum pakwana in Rwamhan na anei danin conference hi kolasim dia kon bial tena an thlen tur ni in COVID-19 shulengin harsana min siam sakta ka wangin conference nei na hmun tur hi son anita ani conference a hian Rorel Inkhawm chau nei tur ani dona chawhma dar som pakhata tanin Chhimtuipui District Board nei zui ngal ani ang Rorel Inkhawm a hian sarkar lamin phalna an pek mi za somni ai tam local thei tur ani North Mizoram District Tlangsang Bial chunga shulengin khovel ati boy mek chungpu in pathian rongbol na chatlak omlovin Tlangsang Bial Chhimtuipui kai shwai nei mek zelani a lungthir le vitor kalagang kaushanten joint crusade and boss chuan hlut a hlo hle a
crusade hian bel the pastor ke ai no na le volunteer missionary ten atul angzel in rongbawlna an nei ani October ni som pahni thotan ni khan dam lo tungtrai na dong mi somthum panga omin pathian ti dam na changhal somni pali omin hengzinga hian beng chet le beng le lam ngong te andam ani pathian in a khoi ngal nge in soi damzel be se hi som pakhat anom bokani October ni som pahni thotan ni kalta zan khan Inkhawm bwa chai ni in ti sadam na tura tungtrai sakna kaushan haute nei sakatangin mi som paruk ten pathian ti dam na anchanga Inkhawm bana pathian tharau thiang lim dong du tan tungtrai na nei pui le ni in member pasari ten pathian tharau thiang him andong le bok October ni som pakhat pathian ni kham bu wan nei khwa Pentecostal kaushana loi turin member pali omna chung ko khat kaushana senglu anni he program hi buk wan nei rongbol omek evangelist R lechan chho ananeya naw pakhat lal pai suan hena hlanin rongbawlna anei bok pathiani kalta October ni som pakhat khan sial suk bial chamring kaushana seminar nei ania seminar a hian bel the pastor reverend ke vanal diga chu resource person a man ani a thu pui shang shang heng chiat ni that ni rongbol tu te mo phurna ti le kaushan le politics ti te man ani seminar nei ro man na kalzela October ni som pariata sial suk kaushana nei le ani anga October ni som ne panga a samlu khai kaushana an nei le bokang THAR November a Lunglei a nei le an be se bok September ni somni pariat tho tan ni khan Rangvamual kaushan te chuan Biak in compound a zun in le toilet siam na tlang an neya member somli an thok chuak the ani Rangvamual kaushan haute Biak in a Inkhawm an kalpui theilo chungin na tlang le zing tungtrai Inkhawm a phurtekin kaushan hauten in pol khom na an nei thin ani Chhimtuipui awanga Rangvamual bial chung kaushan te Inkhawm the ani lo wangin Bible thisiat na kong le chiar war tura hmalak na chikhat na atan COVID-19 lockdown Bible quiz bial hwa babwa cheni a hemhalak na hian kaushan hauti jing a hong thatak nein bial mi puiten an hlok pui hle Bible quiz lomman hi October ni som pali ni lai ni a lomman pakhat na tanga pathum na sem ani a pakhat na unaw pa la lian moya Rangvamual pahni na unaw nu kelal enkoli Rangvamual le pathum na unaw nu lan mun moi Rangvamual ten an la ani lomman hi quiz master bial the pastor silal kheng lianan asem ani Hunthar Bial Missions Department te chuan October ni som pahni thotan ni khan phunchong mel som preaching point kaushan te kaushan pui hlan kai an ni lom pui na thil pe katan THAR nan lei saka mel som kaushan haute an lom hle phunchong mel som a hian member som pariat omekin lockdown chunga Biak ina Inkhawm theilo chungpo in social distancing kalpui chungin beirwal zirlai an zir chhuak vek theya tuna hian inlama Inkhawm kwal mekin nilai thu pui po pangai takin an zir theibok Hunthar Bial Rangvamual kaushan te chuan October ni som inri ni khan unaw pa Jacob ngur sang khuma building Biak in atan an luah thar Rangvamual kaushan te hi hunrei tak chung manchoi mimal in luah an ni a tuna an building luah lai building nei tu unaw pa Jacob ngur sang khuma hian manchoi lovin alwa tir don ani October ni som inri ni khan Rangvamual kaushan hauten an Biak in thar luah lu Inkhawm nein Bial the pastor reverend silal munliadan Inkhawm ka shwaya Biak in hlan na tungtrai rwal nein Hunthar Bial Hruaitu atengin evangelist ke tlang than moile Rangvamual local treasurer upa vanel rwataten thu toyen soiba ka thu soi ngai nom tak tak rongbol du dang de atengin ngai tha ka ne boka Rangvamual kaushan te hi lompui na sum enge mozat Hunthar kaushan phunchong kaushan le upa la chhuan omadi chungin an pe ani Lunglei district rongbawlna CHANCHIN ngai thavele ela October ni som pali ni lai ni khan Lunglei district UPC office a thok tu tele press staff te chuan office ti fine hatlang an nei he huna hian thok tu te chuan na tho tur chanpol cheu in semin office chung le ponba ka in thiarna mun chang sang ti fine ha an thoka office chung che that ngai lai te an che chabok Lunglei district UPC office district superintendent secretary treasurer baka missions director ten an thutzila anni baka hian tundin huna office staff hi mi som pakhat omin press lama hian thoktu mi paruk anom bok October ni som pathum thole ni khan Lunglei district missions emergency board chu district conference hall director reverend R vanal enga ka shwaina in nei adia he board hian December ni li tongani rukchunga district missions conference venglai Biak in nei tura ruam manchu tunlai borwa ka bangin December ni ruk pathian ni venglai Biak ina Rorel na chau nei mai ni se thra anti tin Rorel na po hian bel du pastor district missions board member le Bial missions board member te cha kalni se thra anti bok October ni som pakhat pathian ni khan bung mun lokala mithar paruk
bial du pastoral engzawa chuan a senglut heng mithar de hi bial du pastor hian tong traina nei sakin kaushana hian a senglut ani Lawngtial bial PYD conference Rorelin town area PYD ten local tina mic service nei ni se tia Rorel chu bozuin town area PYD de chuan mic service an nei meka October ni som pakhat pathiani zan khan Lawngtial electric local PYD de chuan Lawngtial cha mari local mic service hi an neya October ni li pathiani khan Lawngtial cha mari local di han Lawngtial venglai local hun an mang to bok October ni som pariat pathiani po hian Lawngtial venglai local di hian Lawngtial electric local mic service nei hian hun an mang vele ang ole khatizong khatun tumata na UPC North East India Conferenrece CHANCHIN THAR kan thlir le ngai thak haule theite ni e